Pozdrav svima! Imamo novi kulinarski izazov. Bila je Saznajmo to što. beba bebe jednom. O moj Bože. Ona želi koktel. Biće učinjeno. Ako je potrebno, ulite malo mlijeka u blender, zatim dodajte kuglu čokoladnog sladoleda. Super. Najzanimljivija stvar je crni ugljen. Uz njegovu pomoć moći ću napraviti svoj kakao najtamnijim na cijelom zemaljskom i podzemnom svijetu. Zavojnica auta je nevjerojatno ukusna. A sada pomiješajmo sve. Wow, kakva prekrasna crna boja. Stvar, donesi čašu. Super. Preli kakao i dodaj šlag na vrh. Ispast će nevjerojatno ukusno. Trebali bismo dodati marmeladne paukove. Spremno. Izgledaš čudno. Pustite da vam pokažem svoju savršenu kavu. Trebam sirup od jagode. Volim ga. Umoči čašu u sirup. Odlično. Sada kuglica sladoleda crvena kao moje oči i puno mlijeka. Sve se uranja u blender i miješa. Trebat će mi led u obliku kostiju. To je dovoljno. Uli koktel u čašu. Sve je spremno. Ubacimo slamku i možeš probati. Još nisam smislio ništa. Mogu misliti s praznim želucem. Ova lubanja izgleda kao ona iz koje sam nedavno dobio mozak. Sad ću uzeti tvoje oko. Mislio sam da ćemo ga staviti u čašu. Sad trebam sodu. Trebao bih je prvo otvoriti. Ne radi. Otvori se. Daj da ti pomognem. Hvala ti puno. Uli sodu u čašu s ledom. I kako je ukusno. A ovu staklenku se može probiti. Kako zabavno. Zabavljaš li se i ti? Uli malo u moju čašu. To je to. Jedino što preostaje je uzeti kuglu sladoleda. Sve je spremno. Tako sam sretan. Što? Wow, svi kokteli izgledaju tako super. Želim uskoro probati ovaj. Hej, gdje su žele oči od marmelade u njemu? Čudno. Probajmo. Zapravo je jako ukusno. Volim marmeladne oči. Tako su ukusne, a koktel je također super. Haha, pogledaj to. Super. Pojeo sam sve. Wow, pogledaj to. Ovaj pauk izgleda slatko. Sam koktel je odvratan. Je li napravljen od ugljena? Cijeli jezik je crn. Grozno je. Što je ovdje? Wow, izgleda odlično. Radije bih to probao. Tako ukusno. Što je na čaši? Jagodni sirup. Eto, to je to. Moram odabrati pobjednika. I biram zombija. Što? Jesam li pobjedio? To je to. Da, zagrlimo se. Što ćemo raditi ovaj put? Je li Paisley već odlučila? Da, bit će to burger. Pretpostavljam da. Dopusti mi da ti napravim svoj najukusniji burger. Ovo pecivo je grozno, ali moje crveno izgleda zapanjujuće. Stvarno zapanjujuće. Naći ću nešto ispod stola. Wow, ovdje ima puno smeća. Što je to? Kora od banane. Definitivno mi ne treba. Trebam pecivo. Našao sam ga. Savršeno pecivo. Odgovara mi. Pogledaj, našao sam pecivo ispod stola u smeću. To je grozno. Zombije. Što misliš? Grozno. To je baš ono što trebam. Nasjeckat ću neko povrće za burger. I već sam naučio kako rukovati nožem. Ispada smiješno. Zombi, stani. Ali čekaj, nastavi. Dao si mi sjajnu ideju. Uzet ću ove salate za burger. Sada trebamo ispeći pljeskavicu. Odlično. Ispalo je savršeno. Stavimo to na burger. Sada trebam dodati malo rajčice. Tako je dobro što imam oštre kandže i mogu rezati što god želim s njima. Stavi sir i pecivo na vrh. Imat ću burger sa sirom. Pogledaj taj sir, a moj burger je savršen i spreman. Pogledaj ove oči. Savršeno je. Ovo je jednostavno smiješno. Dopusti mi da ti pokažem pravi burger. Moj nedavni izum munja monstrum, s njime mogu uhvatiti sve munje u području i oživjeti. To je u redu. Samo trebamo uhvatiti na pravi način. Ura, uspjelo je. Haha.
Tako je moćan i cool. Moj poklopac je kuhan i u roku od nekoliko sekundi, a sada pripremimo peciva. Crna su, dodajte malo salate. Zatim kotlet, sir i rajčica. Potrebno je izrezati naše prave oštre zube od ove paprike. Sada sam spreman jedan pomfrit. Mogu ga koristiti za pravljenje, Pauziraj kada ga učite. ali trebam ga obojiti. Tako je. Oči nikada neće biti suvišne. One su savršene. Baš tako. Wow, opet si to napravio tako brzo. Treba malo žetve. O moj Bože, pronašao sam nešto jako ukusno, ali ovaj list postao je zombi. Nadam se da će se i beba Phoebe svidjeti i da će probati moj burger s virusom. Moram spustiti ruku i malo otpada. Lebdio sam s jednim. Spremno je. Wow, svi burgeri su tako zanimljivi, ali želim probati ovaj. Izgleda tako slatko. Hajdemo ga probati. Super. Što je ovdje? Pomfrit. Fino. Sada ćemo probati sam burger. Led. A burger je tako ukusan. Sjajno ti ide Wednesday. Naravno da jesam. Što je to? Zombi je dao sve od sebe. Bilo bi potrebno isprobati malo. Je li ova ruka živa? Ona uopće nije voljela moj burger. Bilo je užasno. Biram srijedu kao pobjednika. Nitko ne sumnja. Što? Ostaje za vidjeti što Phoebe želi ovaj put. Oh, to je palačinka. Izgleda vrlo jednostavno. Hajdemo je napraviti. Vidio sam koga želim nacrtati. Smjesa za palačink. Moj slatki ljubimac škorpion. O, pogledaj, sad ću početi crtati. U redu. Došla mi je ideja. Napravit ću palačinke u obliku šišmiša. Tako su slatke. Mogu li biti kao samo trebaš pažljivo nacrtati šišmiša. Baš tako. Možeš odletiti. Doviđenja. Napravimo još par torbi. Sve će biti spremno. Mi uskoro. Pozdrav, šišmiši. Jedem ih za doručak. Što da radim? Tako je. Ovdje imam rezerve mozgova raznih zanimljivih ljudi. Sad ću sigurno trebati pojesti mozak umjetnika da nacrtam leđa s tijestom za palačinke. Moju groznu trulu igru može se ukloniti, ali ovu treba umetnuti. Nadam se da će Kakvo je ovo tijelo? Smrdim i pomalo sam zelen. Pa, ništa. Sada ćemo to popraviti. Koliko je bolje? Trebam nacrtati umjetničku sliku. Sada stvorimo remek dijelo. Ispalo je nevjerojatno lijepo. Treba samo sastaviti sve dijelove. Remek dijelo. Savršeno. Wow, što zombiji rade? Super, vrijeme je da izvadim svoje miševe. Mislim da ću napraviti ukusan sendvič od palačinki, dodati malo šlaga i pokriti ga još jednim šišmišem. Trebalo bi biti jako ukusno. Sad da sve prelijemo jagodnim sirupom. Sve sam pripremila. I gotova sam, ali imam još jednu ideju. Pojest ću ti krv. Šalim se, to je samo sirup. Stvarno? Da vidim. Bože, moja palačinka je također spremna. Što misliš? Mislim da je ispalo remek dijelo. Vrijeme je da spremim svog škorpiona. Moramo spojiti sve dijelove i dobiti škorpiona. Savršeno. Ljudi će ga sigurno voljeti. K vragu. Sve je u sluzi. Oprosti. 1, 2. Odaberat ću kad zatvorim oči. Što je ovo? Nekakva je sluz na vrhu. Možda je to sirup? To je odvratno. Što je Wednesday napravila? Pa, dijete je nacrtalo škorpiona. Hitno trebam probat. Pa, to je normalno. Što je vampir napravio? Wow, to su mali šišmiši. Letjeli su tako super. Wow, idemo letjeti. La. Tako ukusno. Stvarno mi se sviđa. Želim još. Ukusno. Već sam odlučila da vampir pobjeđuje.
Hej, ovo je moja prva pobjeda. Hvala, Madame Phoebe. Molim vas, obratite pažnju na mene. Donio sam vam slatkog zeca. On također nosi ružičasti šešir. Samo najbolji od vas će ga dobiti. Pa hajde. izvuci. O, Mary Štreberica već je počela crtat. O da, ti si takav, Bene. Samo ti troši svoje vrijeme. Ja ću napraviti najbolji crtež od svih. Zec će pobijediti. Tako super. Neka ga poprskamo i gotov je. Što? Što radiš? Hej, kako si to poprskao? U redu, nacrtat ću i ja zeca. Ove slatke stvari me na nešto podsjećaju, ali ne volim ružičastu boju. Nacrtat ću to plavo. Sada moraš dodati malo vode također. Onda bi Držite sve se trebalo zajedno. ostati. Zar ne? Ne zaboravi Sherry. oči. I tu je... Što radiš? I ja pravim zeca. Moj zec će ispasti super sladak i lijep kao ja. Iako će zec biti malo daleko od mene. Ali mislim da ću ga napraviti super lijepim. Drvo izgleda zaista prekrasno. Onda smišljam kako uništiti Janejne crteže. Malo odvrni raspršivač, posudu s vodom. Oh ne, kako se to dogodilo? Bene, jesi li ti to učinio? Sad sam ljuta na tebe. Dečki, vrijeme. TikTok. Pa, pokaži mi radove. Pa, to je tako, Mary. A što je s tobom, Jane? To je strašno. U redu, Ben. Kakva ljepota. Definitivno zaslužuješ uzeti zeca za sebe. Zadrži svoju nagradu. Hvala. Pobjedio sam. Imam nešto za tebe. Pogledaj mrkve. Osvježi se. Imam novo iznenađenje za tebe. Ogroman hot dog s marmeladom. Mogu te vidjeti spaljivanjem. Znam po tvojim očima da jedva čekaš da počnemo. Idemo. U redu. Umjetničko slikanje. Ovo je moj omiljeni način crtanja. Zašto tijesto ne izlazi? Hajde. Ne. Prekriven sam crnim tijestom. Što radiš, Bene? Crtam obris i sad bojam svoj hot dog. Tako je. Znam kako uništiti tvoju sliku. Pogledaj. Dodajmo malo vatre. Ništa. Nastavi. Sad ću i ja početi crtati svoj hot dog, ali nacrtat ću ga na originalan način, kao pravog psa. Što to imaš tamo? Neke škrabotine. Bolje pogledaj moje remek dijelo kuhanja i umjetnosti. Mary, što radiš? Odlično mi ide. Odlučila sam napraviti trodimenzionalni crtež sastojaka hot doga zasebno. Wow. Okej, Mary je čudna. Jane, pokaži mi što imaš. Wow, crtež je tako, ali ideja je priznata i ja ću ga preokrenuti. Što se događa? Zašto nije uspjelo? Jesi li ugasila štednjak? Ja ne. Grozna si. Zločesta si. Ne razgovaram s tobom. U redu, Mary, što Radi. si ti? Vidi, ovo je savršeno. Trodimenzionalni hot dog. Ma daj. Sada je sve ljepljivo. Vrijeme je isteklo, ljudi. Pokažite mi što ste napravili. Jane, nije ono što sam htjela. Pa, što je s tobom, Bene? Užasno. Mary. To je savršen hot dog. Definitivno zaslužuješ hot dog s marmeladom za sebe. Uživaj u svojoj nagradi. Ti si moj najbolji učenik. Napokon, pobjedila sam i osvojila tako sjajnu nagradu. I tako ukusnu. Oprezno, Mary. Bila sam tako gladna. Kakva divna haljina. Trebam li je obući na sastanak s Bobom? Au, sviđa li vam se? Onda mi je žao, ali ovaj nije nagrada za vas. Vrijeme ističe. Prokletstvo. Tko je uopće smislio ovaj stres? Više ne želim voziti. Stroj pokušava. Nešto gori na drvetu. Dobro, pa ispada tako. Cure ne razumiju umjetnost spaljivanja na drvetu. Imam malo vremena za igru, pa idemo. Imam ideju. Spalit ću neki avion. Ja sam potpuni profesionalac u spaljivanju. Moj brat je to radio. Moj tata je to radio. Djed, pradjed, čukundjed. Mislim da razumijete. U redu. Odlično. Ja sam majstor. Pogledaj moj avion. Bene, što radiš? Zauzeta sam.
ali je u redu. O, pa pogledaj. Je li dobro? Hajde. Mogu to učiniti za tebe. To nije problem. Hvala ti. Jednostavno je. Hajde. Nacrtati haljinu, to je mačji kašalj. Neki od detalja. I skoro smo gotovi. Hej, super. Izvoli, Mary. Hvala ti, Bene. Vrijeme je gotovo isteklo. Dečki, pokažite mi svoj rad. Ovo nije moje. Oh, Ben, napravio si sjajan posao. Haljina? A ti, Mary? Nisam ništa napravila. Oh, u redu. Jane? Oh, da, ne izgleda baš dobro. Lutko? Ben? A ti si tako je pobjedila. Iznenađujuće. Ne, ovo nije moje, ovo je od Mary. Hajde, ne budi sramežljiva. Što? Hajde, ne smij mi se. Imam novu nagradu. Kako ti se sviđa ovaj stroj za slatkiše? Pa, dok čekaš, osvježit ću se s malo slatkiša. Nemaš ništa protiv, zar ne? Ukusno, imam Snickers. Vrijeme ide, ekipa. Tako ukusno. Hajde, nacrtajte svoje slike. Baci. Stani. U redu. Pogledaj moju panđu. Imam te čovječe. Barry. Hej, prestani, Bene. Stvarno sam zauzet. Nemoj me ometati. Mogu to nacrtati savršeno glatko i aparat s poslasticama bit će moj. Gledaj, znam kako nacrtati u... Uf. Raditi. Žao mi je, nisam htio. Dobro znam crtati. Samo ću nacrtati obris i onda... Što? Što on radi? Treba ću biti brži. Ajde daj. Vrijeme je isteklo. Što? Razred? Vrijeme je isteklo. Oh, Mary, što je ovo? Oprosti. A ti, Jane? Nije loše, ali nije sasvim savršeno. Što je s tobom, Bene? Ah, ovo je pravo remek dijelo. Da, dobio sam automat za prodaju. Izvoli. Tako cool, sada imam sve ove slatkiše. Hajde, želim ovaj. Da. Dođi, tati. Savršeno. Imam frutela. Neke meni, molim te, tata. Izvoli. Što? Molim. U redu, dobro. Hvala, Bene. Ovo je ukusno. Da, Kit Kat, moj omiljeni. Evo, Mary. Hvala vam. Što? Zašto sada ne radi? Daj. Glupa mašina. Hvala, cure.